mo akwaba emfa umbra GCN page so munuaba adwa search me and am digimedi we ebro na message also be subscribe to my channel now don't sa emia be on so ube ya notification and some ekoso o me mu bia obenye biati anase obenye bia hwe e wo GCN page ha nipa ya okase eye nana eyim na ono e na oye national president for national galamsey operators na ensema ore ede today na ne se eye his excellency nana dodankwa Akoffu Addo na nisuade hu e na litiri mu po se okun ede etia galamsey se ne ebe ya Ghana yesu sem hu ebe de na kweme no eye ade a eye good move pa na adofo ye beka ya eye his excellency nana dodankwa Akoffu Addo abra oye campaign na wabeye president ewo omem na nisuade hu kese pa ne se obekun ede etia galamsey na adofo ye nim se his excellency nana dodankwa Akoffu Addo ebeye president no ne first time no otuhu amamon a eye galamsey hu sem no ekofem kakra na second time adofo ye na ye hu ensua kese a ewo man Ghana hu ensua kire se eda ho a eboa o man Ghana no eno na Ghana fubi na Chinese ni bi etu galamsey ewo na yen forest ahoro mu etu galamsey wo esse yen sase esse yensu enya asem keto akora videos no na pictures ne ba outer Ghana fo ani abro mu akasa ye his excellency nana dodankwa Akoffu Addo kasa sisiede galamsey ne kono ya de oba be koni di mu ode papa ne sisiede wo be so your friend say wo excavate bia na wo hye no eye otumfo osetutu abebio the second so ede na no atuma o kire say wo yo he na se wo hye na say e wo Ashanti region kwa not say wo ye galamsey ya de a obeje wa hindi no afiwu se mama fu bebre ka say say sem na eye otumfo osetutu ede atudwa ne so ene so ya de a ebeboa papa ne yatumi akro ede etia galamsey neno na nana enyim a wo ye national president de ma national galamsey operators HSA his excellency nana dodankwa Akoffu Addo se galamsey no pesa wo kumpadia and for when it fame na you careful na first say we start at the Efi Parliament House for because politicians no be brave ehyehyase na investigation no mo ayen so say omo mutu galamsey no any excavators no mo atoto bebre sisifie a omo say sa galamsey na na do so ba be ko he enche bia se na esi asori no omo na na do 3 months pe be sanso akofe no mo start galamsey no che so omo mutu nsu omo tu galamsey de se yensu na nya de form ho ento omo say Ghana de we hu a ebedwo na eno na nana enyim esanso say Chinese for no butu galamsey wo man Ghana mu no wo de mana Chinese bi tu galamsey na obi enkoche no politician be fa phone akasa omu njai nipa no sesi a enti no man Ghana yensu sem ese ne yensase sei enyo bia o yetimamufo nani pre asika kakra ombenye gombo tomiti no Chinese fo ne ba no bedada omo na chese ahemfo ahemfo politicians omo abie kwa no ama Chinese fo no eno omo etu galamsey nti o chese his excellency nana dodankwa Akoffu Addo eye ono nana enyim wabeye eye national president de ma national galamsey operators onfatu bi no enso mo ensa no ne de onja bibia enfa mo na babia omo ye galamsey wo man Ghana mu bi ombe make sure say eto ebetwa eno mo machines akese omo ato agude mo do ba ye galamsey ni na no enya de ombetumi aye na yenti ensem a ode etudwa so far operations are aben ye soldier for a womo call ye any police for later womo so call monitor womo a womo kran to mo to form agredia so far mo de mani dia no operations na chire no e de no ho mo amofo machia watiefo de di kan machia Ghana for ni Ghana mpanyifo nyina operations na ye minister ene isesensi na nado dankwa Akoffu Addo no mo e de to form ma o mo ye fa ba bi no ye be ka se o mo ayi bi but enwie peye kra because still amamboyefo no e wo ho womo eda so hyenwura mo ho omo da so wo ho omo ka se acha 2-3 months ebedwo ehuruhuru a ebedwo no masan ko eno na yen ka se omo fa dwuma ne mayen minus no ye ne ye dwuma ana enim omo ye ene bone no etia Ghana no eti no omo fa dwuma ne mayen na yen timi ntu omo so sa omo maye dwuma no omo ye security ye betu omo so sa ye de
yen adwuma na ye no ayekuta nkrata ye di ye adwuma no ye mpese obi besabi obi di ne teku ba besesa ye sempoa ana obi ba begu ye nimu ase akire oman no nyina eti ye de na Nana Akoffu Addo oka the minister aka no nti ne ye se ye de ye kire ye support say ye bi esiesie oman no na oman na koso eti de omo ka nyina no ye de ye gitum na emom nipa no omo ntu omo so sawo omo ho abudi boat ni nyina wamo tetamantwe a omo tete omo se enfidi a wama sese no excavator si a wama hyehye no chamfines a wama hyehye no dodo ya still one betimi asanya hoden aba back. yes ombeba pa omampani John Mama oye the same thing if I show omo bai another Nana Akoffu Addo bai in the first 4 years our tena konwa so pepepe in first year o se da bi metu galamsey ase ye ba bonti be support no mesrew omo operation Vanguard omo koye yam de omo be ye biara ye busa Vanguard for no say ba bi a omo akọ tu omo so sa no omo ho ba 2-3 months omo kono omo sa ho machine sa boat no ma building na ye friend Sam fine na omo de asi nso ni so opani na ne boy esenko a ani ama omo de building machine nyina ne boarding engine no ene pumping machine asa drums no na drums no ba cho ye to ne say drums no ma building na omo de yato so omo te so no omo de say nso no sebi obi a wo ba bi crack to obetimi anya sika be 6-5,000 abode enti no omo ho ani enim ba bi a omo tete yenim ba bi a omo akote ena omo sponsors ye tu omo so sa omo nyira man na emu badwo because ye ntimi ntira omo na mo nsa omo na adwapade o enti ne se ye di ye support Ghana mpanifo omo adie bi omo de be ba ebetu sa amamboyefo na se bia ye support omo Momo call from call much me gather information. Said the Moka San Crawford mother so. And no, anu hunu na the kind of sa keke. Ana se moana mabo modia do mo su kwa say na Crawford mo tetamantwa mantwa. Eye wo mo a efa kwati kwan su from agudie. Omo a efa kwati kwan etu from agudie no. Almost yentu omo se san wie yo. Yeah, just by 5% kakra bi na mo akoko yes how. Opani 5%. Na ni omo abedi botu na gufie. Afe na ko mo de be ko asem we aba omo atwen kakra omo abudi boat no agufie a omo be sande akọ me say aban de 2 mini mayen ya eda ufie e se oba drum a ye ba be fa machine because ye hwese o man be say sa na nchirima adi afie bi be 20 30 40 50 years on ba be bremu yen say ye ntwa sapapa bi anto oman ya se na dada ansa no boba nti na ye de ye se de omampani aka bia ye de akire ye support no na emom sankrofo because se kwese mo operators na mo ayebe from the amran from mo small scale miners mo nyina no say ekuokuo concern miners small scale miners association for kasa small scale miners national small scale miners association for ka dia woken says Sassy we cried the moon of share CD can after a year consultative forum no any answer cry and them say for me because say a beya a bine engage mo on mamo a year bambo na momon cough for mo I'm some me and na banage on you money and na say a dear to moon taking action. Na bambo no so one more call one biana ban on mujidi because one man all the briefings are one so the call operations so ana bambo no call de ene say si ba ko akohu dance for ne hwan de oba be kan na government no sabi obeka bi pepepe ana yen so na ye wo fom ye na ye nkrofo wo fom me say omo a twintwan aban ya na mu nu omo wa ban no mu ebi nso yo opposition omo wa ban no mu ebi nso opposition me say ye wura kan Japan static kan sem Ghana ha because honorable Kennedy aka say aban be fight pa de age of fighting the fear for just house cleaning as if free me say ye nim politicians ye illegal mining oni paper ba kokora wo ye uche no a district commander wo ho
wabɛka kyerɛ sɛ mede me pa akyɛ wo because yɛdi hu ato ne so enti ne yɛsɛ wo de aban ne ma yɛ saa tumi no na bɛn na ɔtwumi no adwuma yɛbɛbɔ kyerɛ government no ɛbɛma na ɛbɛgye ne nsɛm ɔma yɛ saa tumi no aho na sabi yɛn wɔyɛ nkrataa yɛyɛ adwuma no yɛnhwɛ sɛ obi de ɔno a ɔni pepa ɔbaakɔhyɛ forest ne koraa no forest commission ma no permit bia obi ama na hwee ɔno adi ne tumi because of ne political ayɛ ɔwɔ ana ɔde akɔhyɛ hɔ ubisa ɔmo ne ɔmo yɛ adwuma ɔsɛ masa ɛnneɛma yɛsɛ no wura mu hɔ no ɛnya sɛnketewa